Kapitan Inteng! Dumatangak man iti kape, kuanang. Sige ba daw? Nagalas ti imbalikas mo anagan ka. Ngam, day tamat ngamin tinagan ka. Isumat, badong tinagan mo. Apay, di mo kayat? Saan kumangaraw? Naglaad ngamin anagan. Sige, awagan ka langan iti Victor. Taday tamot tipod no anagan mo. Sige man langan. May mayat pa'y adinggan. Pare ko anak, kumatangak man iti kapay. Sige, kabadong. Saan na kon nga awagan iti badawng, mare? Nga may, jak kayatin anagan day ta. Bade, kunamlatan. Naa, apay ayadi yu kayat tinagan niyaw. Kas ka ni Victor, di na kayat nga awagak iti badong. Talaad ka no anagan. Sa ita, bade, ti kayat mo ayawag ko kan ka, tadi mo kayat ti badong. Jak nga rod kayat. Ay, aguray kayaw. Kas lapay kay dagpada ti tuno yon. Anya, Anya, Makita yaw, agpada ti tuno yaw. natatairak mo't ah. natataerak mat ah. Ay, aguray kayaw. Amangan mo't no agsingin kayaw. Amangan no adamot kasingin mo, kabadaw. Kat iso ni badong a Victor. Ay, awan kasingin ko, mare. Ay uray siya. Awan mat kasingin ka. Heh, hinak man lang gumatang ni tabangin at tersinan. Heh, Malakwanag. Muto yan tay gatgatangag akapay. Tainak matayin. Sige badong. Ay stay, Victor, kunak kuma. Mabit lang, tay kang kay tigapay. masuro na kitiday dya, Victor. Kagurak. Kagurak ka talaga. Apay aya. Kaya't nakatuladay, uray panagsaop. Nay, apay ngay. Jak nga rod amaw. Yung apay nga na nagdapat ito'y kabildatan ah. Sa bagay, kas jay namut dayjay. No asino laditan titultuladan na. Uray ni Robin Padilla katuladan na. Imbag kumamot ano bagay na. Wait, agraraman ki di ah. Kay kasuron mo launay. Pirmi ah. Kasuron ko lauray. Isuasapay ko matasan nga agsabat ti dalan may. Naimbag nga oras mo, kapitan. Umay kaikan iti bunga timulak aparya. Si kami pare ba daw? Wen, siya, kapitan. Adto iti bunga ti parya, kapitan. Ay, agyaman na. Nasaya tayo may ka, taday baga. Anya aya day ta, kapitan. Ay, kasurun na kakanon ni pare ba daw? Tatultulad at panagsasauna. Saan mat, kapitan? Kastoya talaga ti panagsaw. Kas lang amin timbre, ti panagsaon ni pare ba daw, ti panagsaaw. Kat, apay, dakers. Kan maysa. Awan matmadingar aramida kan kuana. Sa bagay. Nalabit nga papalan nakla ni Badong. Gaputa ado ti kwartak ng isaw. Pwede. Wen, kapitan. Kang runaan na. Awan amaw kabasol ko kan ni Badong. Sumit. Iswati makunakan ka, badong, pare. Di bulatan ni taltalak ni pare ba daw? Itikas na. Awan ti rumso apari ko. Wen, kapitan. Kan di na kun awagan iti Badong. Victor kunamlatan. Diyak kayaten tinagan a Badong. Areglada, pare ba daw? Ay, Victor, kunakuma. Kasta, kapitan. May mayat adenggan. Dayjay a Victor. Tultuladan na ngamin ni Badungkaw. Iso a dayjay, kagura ni Badungkaw. No kaslag pa daday ti panagsaaw. Kung nga raw, tultuladan na ngamin ni Badungkaw. Ay, agad anyat gatanga maray. Sa anak agumatang, umayak lang makisarsarita kan ka, maray. Sige lang agsarsarita talata. Among maray, uray agan ano dayjay a Victor. Di na matulad ni Badungkaw. Nang runa na unay iti kinataer ni Badungka. Nay, agangin sakit ya. Na, awan mo't mariknak nga angin na maray. Adda maray. Inton madamdama, talaga pumigsan ti angin na. Ha?
Iso sige, agawid kan. Tamang ano pumigsa ti angin na kat itayab na ka. Aya, adaya bagyo na. Adda nga rod. No sana malapdaan, ang mga nuag signal number 20. Ah, Isong agawid kan. Tapnusan na nga ipigsa ti angin na kat ag signal number 20. kasta aya. Ay, sige maray. Inak nga rudan. Ang mga numay tayabak pay. Di nala maawatan. Nga iso ti ibagbagak nga angin anapigsa. Ha? Agpalastog man nga minan ka. Iso ang basurona. Nay, si kamot gayam day tamasabat ka, Victor. Katuan. Siyak daytoy. Talaga gayam nga uray panagkaw-kawas ni Badong ka. Katulada man niya. Anya. Saan to, pay? Anya saan? Kita ang manday ta style ti kawas mo. Kasla ni Badong ka. Saan, kunakman? Kan may sa. Napimpintas dagiti kawas kaw ngam ni Badong Mau. Ngam natatar ni Badong ko ngam idisika. Wenan. Sige, dakon. Na, uray panagnana. Tinulad na lata ni Badong ka. Adto yan tigat gata nga makape, badong. Ay stay, Victor, kunak kuma. At to'y matibayad ko, kuhanang. Adda matitay dito ni Mari Tuyang. Kat sika tinagsaritaan may. Tultuladam ka no ni Badong na. Anya nga'y timabalin ko, no kastuyak. Kay sumat, tatalagamat nga dati kasta. Agkakaingas ka nagkabuses. Kasurundak, datuyang kan Badong. Uwan nga rood, Victor. Kasta, kuhanang. Victor, tiyawag mo kanyak. Saan abadong? Nauray pa'y dayta ti palayaw ko. Ngamen, ad-adda kaguradak datuyang kan Badong. Awagan nak iti Badong. Agad, anya nga rood, ka Badong mat at talaga tinagan mo. Manipod ita. Awagan na kaun iti original anagan kaw a Victor. Talipate kaun ti Badong anagan kaw. Tuya, kita man no bagay ko dahito style ti kawis ka? Ay, mayat abadaw. Bagay mo launay. Nakapulo ka. Sakit nakapantalon ka itilawlaw ti gayadan na. Day tatay kadaanan nga style. Why, mayat ti kastaw. Original ko dahito nga style ti panagkawais. Wun, bagay mo badakong. Siyempre urayan niya ti pamayak nga agkawais. Bagay ko lang ta. Ang apay nga taan niya. Taad na pagkakaingasan nyo kindi Victor. Sakit agpada kayo pa'y abadong ti palayaw na. Siyak ti original abadaw. Ng manipod ita. Awagan na ko iti baday. Saanin abadaw? Kagurak launay nga damang tultulad kanya. Uray panagna ni Victor kat kaslamat laang iti panagnam. Ngam natataerak. Aguray ka. Kita agmantarupan ba na? Apay, Na. Natataar samat ni Victor. anya. Wun. Natataar gayam ni Victor ngam iti sika. Dayta, tinaggidyatan niyaw. Ay isa na mabalay. Natataerak ngam isaw. Nagatuwa-tawa masabat ka. Ngam mapayas si kapay laing. Badong apike. Sa anak apeke. Nagpada tapay iti istal ti panagkawais. Tinulad nakmanay. Nairanran na laang mata. Kan maysa. Nangin-ngina daytoy kawaskaw. Idinto tasika. Madlaw adaan launay. Kay, uyawang ti kawaskaw. Kasta kaday, Apay nga adinanog na. Hay! Agtutulad. Diyakon kaya't ngagsabat pa iti dalan ta, Isu ano mabalain, lumiklik ka. Anya. Tapno agnakim ka. Daytoy pa'y... Tiyan ko. Kasala dyan makaangas. Sino dyan maray nga, bay?
Isu tinakakita iti inaramid mo kanya. Ibarangay ka! Ay na, naladaw ako ni ti Judy kay si Barangay Hall. Tanak ni Kapitan no kastoy. Apong kuanang! Ah, Nakita niya Apong Badong! Tinanog na ni Apong Badong! anya! Ay, di ka maawatan isang. Dinanog ni Badong ni Badong. Winmat, Apong! Nakita! Tinanog niya Apong Badong ti abagan niya Apong Badong! Iti kwan, dinanog manan ni Apong Badong iti tiyan na! Kasla sana makaangas! Ha! Iso ati maraya ko na, tanagbutengag! Katya ko natuloy iti pangibabaunan ni nanang kanya! Anya! Imbay ka maditi barangay hall pare Victor. Wan, Kapitan. Ay reklamo ni Badong. Ah, Nga main. Dinanog nakit din. anya? Dinanog na ka? Nakasta punutin ako na di ubeng. Ang nasabat ni kagawad ko na at tinanog na kakano ni pare Badaw. Wan, Kapitan. Dinanog nakit namin dua. Nagsakit. Isu nga ireklamo. Anya nga ti rason na dinanog na ka. Awan matmading ay naramid ko. Balala. Paayabak ni pare Badaw. Tama daw, papayaban na kaitan ni Uncle Kao. Mapangkakanoy di barangay haul. Apay ka na. Wala, tadasong bata mariklamaw. Ingkantata, tagururay dan. Na, tapura indak pay. May mayat kano itan, tapno maurnos adagaws. Anya reklamo nga minayat ibagbagam. May papan kini Tata Victor. Anya, dayjay a Victor. Heh, awan tinas ka na song batak kinkwa na. Ala, inkan kwa raw. Sana ka sumurot kin ka. May kakitayin. Tanoon basol mao, ipanagnak mao. Ay, talagang awan. Mala, taman lang ay. Talagang ay panagnag ka. Ngawan basol ka. Ita, sikat ti pagdamagak pare Badaw. Apay adinanog mo ni pare Victor. Una, tadyak magustuhan ti panagsungsung ba na. Kaya talaga mo kinari na kiti din nanugan. Agpaiso ka di pare Victor. Saan apod now, Kapitan? Noan niya ti imbagat itaykan ka. Dayjay ti agdadata akin apod now. Ay, balala. Urnusan tayo na ito, hindi yung nagkindaawatan. Kamay mayat no kapya kayo adwa. Kasta kumati kayat ko, Kapitan. Katjak kayat nga ulitan na ti panangdanog na kanyak. Ay, jak kaya ti makikapyaking ko na pare. Ah, Dan hugag to, pati mulagat na. tinita pa nagsasaw pare Badaw. Agdadata asika, tinakabasol. Kat agdadata mo't apod na, adinanog mo, itinabidwa. Dandani saan kanoan nakaangis. Ulbod ka, lakay Victor. Ada saksi, iti inaramid mo pare. Nakita na ti panangdanog mo ko ni pare Victor. Saksay. May sagubing. Nakita na anamidwa na danog mo ni pare Victor. Iso ang nagtaray. Insalaysay na kanikagawad ko ng tinaramin na. No niya timbaga na kanikagawad ko na. Kasta mo timbaga ni Victor. Agrason ka pa lang. Ha? Ela, akit daw ka, iti pamakawan ni pare Victor. Jak kumakayat agkid daw iti pamakawan ka ni Victor. Minaramid ko na. Tapno malpasan. No apay ngamin adinanog mo ah. Masuro na nga raw. Ay, Badong. Naamiris ka. Nga awan gayam ti rumbeng akasuron mo kin ni Victor. Nga may, kasta talaga ti tao. Adda latag kakaingas. Adda agpada iti ugali da. Kan adda agpada ti panagkawkawis da. Kan dumapay. Kagurak dayja Victor. Jak kaya tatulad-tuladin na. Saan nakakanumat at tultuladan? Tatalaga ka no akas di ti kinatao na. Tultuladan na nga raw. Awan originality na. Ay na. Tulad-tulad. Amom ba daw? Naamiris ko. Adi mo ngamin kaya ti paartapan kin ni Victor. Anya. Oh, saan kitay? Nga main, kita umat dagiti kawas na Pasig nga original. Kasta tinadlaw ko kan ko na. Nga main,
at daigatan na iti original akawis na. Idinto tasika, kat pasig ang nagdadaan dagiti kawis ma. Ha? Ad-ado ti kwarta na ngam iti sika. Ay, basta. Kagurak dahi dya tao. No, apay nga minatulad-tuladin na. Naamiris kaw, anasaysaya at no agsalukag ka ba daw? Iti kasta, saan kan nga umapal kan kuwana? Nang runa pa'y nga raw, dabadong magtinagan na. Ngam siya, saan na ba daw tinagan ko ita? No di ka baday. Ay sos, uray baliwam tinagan mo. Badong latta ti awag ti kabarangayan kan ka. Nga main, badong mat at talaga tinagan mo. Sipod ubing ka. Saan? Diya kayat. Ay nabadong, agamiris ka mo tinakas kanya. Gat saan mon aguraan pa'y ni Victor. Nasaya at matata na kameris kan marituyang. Ta si ka mismo ti mangiwanwan kan ni Badong Mau. Wan maray, binagbaga akon ni Badong ka. Kaya nasaya at launay Kasta ti nasaya at nga asawa. Iwanwan na ti asawa na. Numaditar aramidon na. Wan amaray, nakasta akmat ngamin ataaw. Diyak kayat daytay adda aga apa. Nga main, siyak jay tao akapya, ti kalkali kaguman na. Aya! Wan maray, siyak jay tao, adi na kayat ti apa. Isuanas ken nga kakapya tayon, mariwanang. Tadayta ti may barbang. Aya! Na, agoray kamaran. Kasla masuron ka iti bagbaga. Ha? Gaputa sana may bagay dagita sa asawam. Sika? Kalikagumam ti kapiya? Saan man marikwanan, nakaamiris ak nga rudon. Nala, nasaya at no kasta. Ay, huwag gayam. Mabitlaan tala at tegat-gata nga masok ka. Tap nga gawid kan. Adto'y tiso ka. Ay, kan kwa kumamare. Ilistam kumaday tasuka. Ay, awan ti utang. Masapula cash tap na damot igatang ko itilako. Ay, si kagayam ti saan ang nagbalay marikwanang kas iti sigaw, imot kalata. Di na kayat apautangan. Emote no emote. Ngam talaga asan ka na pautangan. I need cash. Ala, maray. Awan mapalin ko, no di na kayat apautangan. Sige, inatarudan. Thank you lagda, maray. Na, takas lakon konsensya anak pay. Agam, oray ko naman nagbalbaliw kan. Talaga asan ka na pautangan. Parinteng, awisun ka kumay di balay. Tadabasit insagana kapag sasangwan tayo. Apay pwedip. Saan? Kayat ka, nga sasango tayo, kada pare Victor. Aya. Uy pare, imbaon ko ni Tuyang ka, ang mga yab ko ni pare Victor. Makikapya akin kwa na, pare. Aya. Isungaw may kan pare, mapantan, ije balay. Mabalin mo nga isuraw ni Maribana. Ado, matay makanalinuto, mi kan ni Tuyang ka. Nagdag ko, pare Badong. Iso sige, sumuro takmay. Agyaman ak Maribarang. Ala, intayo nga ruday. Sigay, mangantayawn. Lay, talaga ang nagsagana kayo Ada pa'y salad kan ice cream. Kasla birthday. Wan, maribana. Sakbay na. Kaya't kumanpay tagkig daw kan ni pare Victor iti dispensa. Kan pamakawan na. Gapo iti panang danog kaw, idikin kwa na. Naamiris ko ita. May mayat gayam no agkapya kami. Tanaragragsak tibyak no awan ti apa. Hindi ka agdanag, pari Badong. Tanapakawan kan. Agyamanak no kasta, pare Victor. Kat manipod ita. Agkapyata. Wen, pari Badong. Day tati mayat. Ita, naragsaka kaon. Kasta timayat paray. Numan pa'y agkamali tayo.
Tao tayo laeng. Tungtaglat ta ti padagamires. Ganda ta tinasayaan. Mayat ta nagkapya kayo kan ni Pare Victor. Way, Kapitan. Agkapya kami kan ni Pari Badong. Agkapyatan, Pare Victor. Agkakapya tayo amin. Tapno naragragsak ti panaglilindagin tayo.